Labing uwahing kalambuan kabahin sa Bagyong Ulysses, gipasalig ni Presidente Rodrigo Duterte nga naandam na ang tanang ahensya sa kagamhanan aron mas matubag ang panginahanglan sa katawhan tungod sa Bagyong Ulysses. Sa sinugdanan pa lang matud sa Presidente nga ana-ana ang kagamhanan sa nagkalain-laing dapit nga apektado sa bagyo. Gipasalig usab sa Presidente nga giandam na ang mga tabang sa nasudlong kagamhanan alang sa mga dapit nga apektado sa bagyo. Awhag ni Duterte sa katawhan nga maghiusa taliwa sa nasinating katalagman. My countrymen, mga kababayan, while we are facing the heavy downpour and strong winds of Ulysses, I assure everyone that your government is on top of the situation. From the beginning, various government agencies have already been mobilized to respond to the situation on the ground. I renew my call on all local government units and concerned agencies to ensure that the well-being and safety of our people remain the top priority. As President, I guarantee you that your government will do its best to provide assistance in the form of shelters, relief goods, financial aid, and post-disaster counseling. Rest assured, the government will not leave anybody behind. We will get through this crisis, I assure you. As one nation, kapit po tayo, mga kababayan, magbayanihan po tayong lahat.